na riria matuire ku mauma mathiri staff umwe agicera ku akiuga he kindu ona kia murigithi niki na andu magithi kuona kindu kiari na kiriga tondu cioneka atari nyama tioneka atari mundu hatiri undu yari buraga mundu yoneka atari nyama. The first conclusion andu othe tweciriri tugire ni mundu mwanyita tondu iyo niyo ingi yari conclusion ungigiciriria niki ni gwagire nganja muno gugituika thigari tondu ni ikuinukite ri cietwo ringi ni ciacokire ria keri tondu no igwa ni mekugite na he kindu kioneka gugituika ati he kindu kioneka to kai muge niki thigari ni ciagiukire giko thuthuria wao magiuka na magikua ngina sample ati matwaraga kwi government laboratory. O hidio tondu andu mauma na nganja ri na niho andu mariga gukuria kiugo ngui kiumire ri soja wa gate no tondu no igwa kiuma tondu andu marakararania atiriri kindu giki nikigitahana mundu hatiri undu irari mundu tondu ni urona ni nyama no ndiri maguru ndiri mutwe ndiri ki nwanyita kugo ciari tari ngarari which soja wari wa gate niwe waugire atiriri guku hindi ya kwambiri kuhiari ni mahingurire gate guku ingiraga andu othe irio hamurage ni hari matha ingina ikona hau iko ikirithia akiuga ati ni akinyire handu ona ngina matha imakingira na ngui na he ngui ngina atano na ikiuma andu matia conclude ni ngui andu matia conclude ni ngui na ndeto borithi nao magigika uthuthuria wao he mundu ungi wacokire agiuka wa fire report ya mwaki muno yandikagwo ni andu a fire niki tondu andu a fire nio mauma theini mundu wa fire ni akorie kwina discussion iria kugo ti handu hari ha conclude ni ngui akorie kwina discussion iria akiuga iyo ni nyoni yuma ngui na ni aramenya ngina hari iri akiuga ona ciuma igire ona hengi gutrapitwo ku riu andu makiamba mahana ta mahorerai tondu ni gwatuika ni kwerwo niki ni ngui thigari ni ciakioire kiria mabati kuoya na magithie kwina andu makoretwo makiuga ati kindu kiu kiarutirwo muthenya ucio ni maheni yaikarire ku yatirwo ku muthenya wa keriri niho he undu ungira andu atiriri no amera ni ngui uramera ni ngui niki na he andu kinyire ngina ngira murage nie personally ngimira atiriri murage no nginya werethere thigari citu werethere atiriri nyamu ino maraugire ni ngui niki ngina staff meretherwo na thigari ni cietirwo on the second day na munyaka tukirikia muthenya wa mbere kwa hiari ni murage ni akire video ya kuga he mundu maraga so family members aria me kuria nenda-ini ri ni mari chautire kwi murage ni mahurire kuria wira-ini makiuga ni monire video ikirwo ya mundu uraga makirwo uria ndari aroneka no muke rucio wira-ini so on that day thigari giuka kwerethera andu aya othe hatharani ri marauga ni ngui nikiri ngina family members ni kwari na sister eri ake mari hau meretherwo thigari irauga niki uthuthuria wikagwo ni thigari uthuthuria wakinyire hau tugitigirwo mwena wa thigari na thigari ni meri ati agikinyira ni kuratuika basi gutikire mundu ri na he mundu tari uroneka ri guku kurenga cuma ici guku ri matigitikirio kurenga ngai methe kana he kindu mangiona andu othe maretha mana kihoto riu andu aria njugaga ngina muthenya wa muthi tungienda kwira magondereire wiro na mararehe ngurutano ino yothe ni thirikari na thigari tondu mangihota kuhika maundu maya ari uthuthurio mauge tuonete ona nona tukinyete hana na hana ari family members ni gutiga kublame murage na maundu ni megukome mahuthu kuri yothe